Mari, Sulaiman, ¿cómo se encuentran ustedes? Esta es la clase número 14 de Mapudungun. También esta clase es importante, ya que viene un acontecimiento astronómico, tanto para el mundo que es importante y para los mapuches. El eclipse lunar, Olan Kuyan, va a ocurrir este domingo 15 de mayo. Se apreciará desde las 22 horas de la noche hasta el otro día, hasta las 2 de la madrugada del día siguiente. Este es el primer eclipse lunar del año. Esto sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Esto ocurre siempre en luna llena. Entonces, prácticamente la Tierra, la Luna y el Sol están perfectamente alineados perfectamente. Entonces la Luna queda totalmente en el umbral que deja la Tierra. Es decir, en ese cono, en el cono va a quedar la Luna, totalmente sombreada por la Tierra. Como se ven aquí en el dibujo, ahí se ve que la Luna en el color gris, ahí está perfectamente entre medio. Tiene que ser perfectamente, si no, se convertiría solamente en luna llena o eclipse parcial, pero esta vez es eclipse lunar total. La creencia mapuche es preocupante, ya que muchas veces son malos augurios o cosas importantes que pueden ocurrir al pueblo mapuche. Y por eso es importante el Yiyipún. Hace mucho Yiyipún mapuche para que pueda nuevamente salir la luz de esa luna llena que da vida a los seres y a la vida y los equilibrios acá en la Mapu. Pero también mundialmente puede ser una gran señal lo que está pasando en el otro lado del mundo, esas guerras y muchos acontecimientos, como por ejemplo algunas profecías del gran oso que lucha con el gran águila. Y también aparece otro ser que es un gran dragón poderoso que se une con el gran oso polar y ambos neutralizan finalmente el águila. Un nuevo orden puede ocurrir. Esas son las cosas que pueden ocurrir tanto en la cosmovisión mapuche como en el exterior. Ahora vamos a ver una interpretación de una canción de Virus, que es Luna de Miel. Eclipse lunar Lan Koyan. Lan Koyan. Laan Koyan. Imaginación o fantasía. Pei kun tupel. Pei kun tupel. Arrojar algo. Chu fun. Chu fun. Entrar con un. Cometa. Seufe. Cometa Seufe. Cometa Seufe. Tuyo o tuya. Mi o tami. Mi o tami. Interceptar o detener. Cachutun. 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 Hermoso de ser. Come as ñen. Come as ñen. Come as ñen. Luminoso. Yu fe su fe. Yu fe su fe. Caramelo dulce, cochi. Cochi. Caramelo dulce, cochi. Bueno, ahora vamos a la interpretación de la canción del grupo Virus, Luna de Miel, o Miski Koyan Mau. Dime tu pa, dime moñe mau, ako'y mong pamalay,
cao tu phun mèo ở mang lần cũ cả lâu anh cũng nhìn chờ sẽ đủ phải áo lại cũ đến tu cả béo mà ta nè whisky của your mouth whisky của your mouth Yo me repetí que tú me tulanes, tú te conocen, yo soy mi teléfono. Poco ci succede e contieni molti come più che Dame, whisky con your mouth, whisky con your mouth. Ahora viene la versión del Lonco Show, que interpretación Mapudungun. Baby coupe, chỉ mới mòn giờ mèo, hai cuối một bao liên hay, có chú phụ nữ lấy mi, ở mèo rừng cũ, cả lỡ ấy mà quên đi xe được phải á lệ, cứ đến cuốn một bể mà, Tommy, whiskey cause your mouth. Whiskey cause your mouth. You get me baby, cả tu lệ hè. Tu đừng có nói tên, you về lệ phu. Bukus mèo răng gì nè kêu em chỉ nhé một cứ mẹ biểu kê ai yêu lẽ nè quen Tommy, whiskey cause your mouth. Whiskey cause your mouth. Baby, tu babe, chỉ mấy món nhà mèo. Aku morale, có chú phụ anh ấy mi. Ở mèo cứ, kalau ai mẹ cứ nhé chê. Sẽ được phải hà lệ, cứ đến từ cả béo mà. Tommy, whiskey cause your mouth. Whiskey cause your mouth. Bukus with me mèo răng gì một cụ. Hello nagi nhẹ một cụ mày biểu kê. How you let me